mwana kabakisa vo embele mukikongo yinki ekovo mukikongo yinki katumina mwana kima mundinga zozo za banzenza ko tata question kia samba nu tuzolele wa sasa dia kama question kia samba bayingi beti monavo kikongo muvila kiena bwei vo vele mudiodi Nebo wewe kwa tutongero zote Kongo betubanzu tutamona ke Kongo ni jimbana kitajimbana alors unteleke Kongo kile ndia jimbana ko Kongo Kongo kama na jimbana betu ba Kongo mpe tujimbani alors mukolembo jimbana betu tushiriwo betu tutakwezo Kongo tazonsa cyo bufweni ngati bo bega lubeko mpe bazonsa cyo Mampangi dede kutu nzeke papa ili msitumene sasi la kwani kavena da kima kike mono mfisi komako papa keso kia nsambwadi kwa ngeye kia sinchu bichi songa vo kikongo kubeto kuba kongo dia kati vo kikongo mo vila kena kia sinchu bichi songa baby sinchu baby utushiribu tatu wele kuzandu nchazu batazonsa kuzandu mangala ngakambanza ngungu turino mangala kati wele kuzandula mbanza ngungu nkiwawa ko mangala betu tukwetangisi wateleke wotime ku ESP ni tangisila ESP kambanza ngungu kati wisiri kukatira ESP bala ba class bo babanene ba ishikota ku kinkimba kya kinene kya ukyo meme kimputu kiberizo nsamu ntama basala kya zonsa ko kachikiri kwa presque même muji bureau za ba professeur mangala gabi sa zonsa donc oui bisi nsubyo bita sonsa ke Kongo jimbana kitajimbana bya bingi bien tushirivu tati kambyota kela munjila ngati bakubonga bakunata quelque part utermisa ebu wazo chila ku Kongo wazo chila ku mpe mukimputuko iretema mangala kwa ni woge tutatati Kongo nkati kamukwenda kire talati katutela manyago tujibura mesoko mbo tujimbisa alors là betubene mpe mbo tujima merci Mampangi mpasi yekiadi yenkenda totu munyansukulu tuvovelenge no tata Jerome yani unanlongi yani unansongi usikola ka ESP vo université ya ESP yekiadi yenkenda kanindinga yoyo vo mukimputu vo français bana cyo bageto mazonzi langa bageto mayambidi langa bayo betidia me wunu kiki kabalene ala yambila mu falansa ko bakuma yambidi la kaka mudingala yekiadi yenkenda mudiodio tulombele conscience ya beto bantwenya parce que bao bapapa mukwenda bena batata mukwenda bena beto bantwenya tusidi tusosa veti kangila kalukaju kangila wiki mpasi vo Kikongo kya beto kyakala valeur kyakala toujours infunu kwa ntadisi ya meso mabakongo ye kwa ntadisi banzenza beta kutuseva mu nsiza nkaka tata keso kya nsuka kishidi tata professeur kya nsuka kishidi yeto kya nana icho kwa nipeka nsuka mungindu zako nkikifueni kwa bakongo bafueti vanga kidi mpasi vo Kikongo ka kividiko ye mutombula kyo nkikifueni kati vo Kikongo kividiko ye mutombula kyo kwa beto bakongo ya kati nkikifueni alors nkikifueni vema watu tokolota d'abord betu tutakwezo chimbe betu twebakula tazonsa cyo kwebala bo batakusa landi ngebushiribo mivuka mikwamye nako mpangiye nako muzonshila mu Kikongo mebu nshiribo nkuriri niena bala niena batekulo na bazonshila mu Kikongo ça c'est un premier niveau za kaka kozena mutoma tombo la Kikongo
par exemple ba nganga zanzana na ba pasteur bobe na mumutu batabakisa ke zura kikongo ri mfunuje me kumbaza ngungu fetimona ke muntu tasa prêcher mu mangala elendi kwandisila prêcher mu kikongo bobe tioba nganga zanzambi ba pasteur yeso bukayisa de muzuri ori kayisa bwana koni dio kazonja donc tufeniza abake betu twena ndinga yo ye ilanda ka bantu babingi bobu tazonsa kikongo bantu babingi tutana tamu mu sikulu za fyoti na za zinenge betu kwetangisiko nabo bakakaba kwesarire be bala beneta kaba zonsilanga mu kikongo mebu nshiribu ko kunitangisila kunani ku ESP barba class na batela ke me butu bwaba ni munzila tati kumbashitwe nzonshila mu kikongo. C'est une exigence. Kalati mukati ya classe twe nzonshila mu France kati kumbashi nzonshila mu kikongo. D'ailleurs baba kati yo batati o chef mempe mkumbe ya chef kanizo lokani yoko leo bakuntela ka tatalongi untankumbu tatalongi tazonsa mu kikongo parce que nzebike kati miniti myolo bya mitatu tuzonsa kikongo ko kizonsa ko kakizimikisa mazuma takama zetu. Donc ditufeni sani dia audio konso muntu ana ke kazonsa zudio kazonsisila bantu mu zudio katumina yaka mu zudio katumina mbele mu zudio fosukutukulu wata betu kwetangi de temps en temps exemple tagana gani neti yoka ni mu kikongo comme ça bantu babakisa ke nyomi batamu France mi batamu mangala mi batamu kingelo mi batamu Chinois mi batamu azumo makulu mu kikongo mpe dendi weta kwa mais effectivement parce que vous n'êtes institué za kaze ko bempe na bantu boba lendigana vrai coup de main mu kusaki kikongo uningu wa kikongo kaujimba. Merci Bilandi bya Kinguzi Tianzila Congo RTV. Pasi yenkenda wabeto bantwenya ba Congo. Tata bibi babili tundidi tunlombele me yani tubenifutula mvutu yuvunana me kiadi yenkenda yempasi kanda da Congo Congo muna Congo batele Congo muna Congo tuzaya nki kifueni wabeto bantweni katulandi kakako bingala tema zote unapofi gunu ketikilelo lutala mono jeni ngena kina mbuta ko kina boba ko kina ngeme jeni tuboke lebenu bampangi ba jeni Louisa tonua na nzingu kintwa diebeni twazaya vo ndinga ya beto tonuana ndinga ya beto kikongo chakala toujours kuntwala akifutu kidiaka kumanima ko tata nlongi tumenivova vo yani nkutu bana ba class bana bali boboka longa ngaku ku skola ke ESP vo lungu tukutane ya kumunjila umvovisila mu kikongo vokuzole kikongo ko wana mukimputu evo français voku mudingala kwani wana kundutisa kwa muyambula yaluta kwa mi kumvovisi ko tuyambiliko donc mono mamveni kibeni kiese mumona vo tata nlongi utuveni tanya kuonso opike personnes zikele yani me bakini ntangu kiza mu invitation yi kizidi en tout cas vovele momoka vovele veni tukaso moka veni ngatu tata lumja ngaka tuena kufutukila izeko ngatu lena kala idia mfuti vova kwa nkangu lena vova ngatu conseil lena vana kwa nkangu wa Congo mubivu yo tukuveni imwe ngaka betu ka tukubivu yo ka tu kulombele kombe ngatu ulenda kala ye ngoma
yenkoma lena koma mu mambo makulu momo tuvovele tumokane yabo. Matondo Merci. Nzebike mbotu futu monana me nsamu tu batikri nsamu angolo beto ba Kongo nsamu ya mingi batu sila kiminu kamu ku sali mulembo sa décevoir batu wa ku sila kiminu tu fweni tomo zakisa kyo kisake wo mu Kongo or kimacha ntetiki zakisa mu Kongo nizu ndinga donc tu fweni sangolo betu banso tu sasa tingolo ka kenako tinwana tunwana tu sasa tingolo c'est tout simplement tabaka conscience que bubu nitakwezon chibu mukutuma kima mukulomba kima ndendi kesila kwa mukikongo bantu bo babakisa kwa muntu tati kabakishako mboni Musa explique me bala ba classe babingi bakuntela ku nani ku ISP o tata longi ngebu tasa titazosa kikongo pe ISP université yire bantu bakaba ko bakotilako kabena ba Kongo ko. Oui, c'est vrai. Kabu tushiri bu beto ba Congolais. Tati wele tanga ku Chine. Même au Chinois ko longo. Petit tomo longo ka Chine. Donc ngebu wecho mpangyani ketimushi Équateur, ketimushi Katanga o Kivusien. Wichi kotila ku ISP. Ambe kikongo kyo juwasala longo kaku longo kape longo kiri. Ni John tata ke beto ba Kongo beto ni beto tuviri ki Kongo ni beto mpe tutombula kyo katumwena andike nsoni jenazu kwenampe zura nsoni parce que mazuma anso nzambi wa salamo ngati tazonsa beto na beto tabaka sanama ngindu zene tumu donc kwenazu nsoni ko encore moins ki Kongo zura mfunudiri zura Thomas Zakala jena ji vocabulaire jena ma règle makulu donc beto ba Kongo tazaba ke kimvama ke neto et kimvama ke ntete ke neto ni zurio donc zurio tazonsa dio c'est uniquement ça le conseil tazonsa kwa zurio to dio jera beto c'est tout sans complexe. Merci tata Nlongi en tout cas bampanyi tumemoka na babidi ye tata momo ka veni biyo futu veni ye mvutu ka veni za mbote tuyangalele tukumnikoto kunsuka mwandano mabeto tubokile bawonso bazolele kuiza kala kintwa de beto Luiza kikongo samu wa beto mosi wena samu wa bakongo wena Luiza ndondo uzuwa wonso zolele kala kintwa de beto kiza kwa tubokila mu numero yota luta fansi numero yota yena vandimba iyo numero ya beto lubokila Luiza tonwana nkindu kintwa die benu ye beto tuyangalele ndo wonse tukuluveni mbote tuveni batata Nlongi wakulu bakupsikologa ISP tukuluveni mbote za yingi unu zimonana ye Seda beto Nlongi wa beto tata Jérôme de Monica lumbe zikuiza stokala ke yani mumambo mankaka momo malenda tomule daga Kongo da beto ye shida sosa daga takuta na iba pangizani balongi bankaka bobo diaka bazeyi mfunu wandinga yiyi ye nsamu wa mbote tuyansikidi kwa beto kuba Kongo tata matondo kibeni muntangu ya wonso tuzeke ntangu luta prepara matie muvana kwa bana mulonga bana mbazi kia lumu kia nlendi kia na kia ntete kia semeni kutikwena kusikola olonga me kukipide nkutu tan ya wonso yina kwa mebakili ntangu ya volonté mkuiza tambula mbokolo yoto kubokele mkuiza sasila mkango Kongo bazaya vo kikongo yinki iyo funda da matondo tata tukuveni iyo tuyangalele lumja kuiza sitokulwaka sadiaka kuvinga ubia sitokubokisa sadiaka kuku kusheni tokala ibeto ntuka tutondele tuyangalele
ulu mujawunu aka luisa kweno mu muyenge matondo merci Matala